Di wilayah Zaporizhia, angkatan bersenjata Ukraina panik dan lari ketakutan. Hal itu disebabkan rentetan rudal yang dilayangkan angkatan bersenjata Rusia. Videonya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 4 Mei 2023. Militer Rusia dikenal tidak pernah main-main dalam menggempur pasukan lawannya. Tampak sekelompok tentara Ukraina hanya bisa lari kocar-kacir, hindari hujan rudal yang diciptakan Rusia di area ini. Sebisa mungkin Rusia tak memberi jalan bagi musuhnya untuk bisa kabur. Tentara Ukraina terkepung dan tak bisa menyelamatkan diri. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Егерской и 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области.